Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ikimjua wanono ganyo wanono inshallah. Mwenyezi Mungu arjalie heri na baraka sonti pia ya hifadhi hizi familia zako. Ya rijali ukasi wa rohoma hon duniani inshallah. Partagez s'il vous plaît, parce que ces messages zaléo, ces messages za namunjusi. Le dimanche, radio rengaze appel, radio toise appel, radio rengaze appel. Aucun message guyo très lourd. Wa alaykoum salam, maman Nadia ma soeur. Wa alaykoum salam, zonti wamtsawa. Yé message guyo très important, guyo très lourd. Nam partage hanyon tipia. Inch'Allah, wanadamu wanjia ukaleo dimanche, owalala wajuhe, haukaya waishie, haukaya ni message lo très important. Radio hanza owenyize message zinu, waishie, wadungi, haukaya karuna uba mdu nafasi. Kabasi joka uzia kakarirongo wa kakaruana, nezibatani zaho wanadamu ikao, wajihanti haurendanai, haukaya omuhimu sikari jupo wandu sheo, sikari vumbua wandu. She wakati la joka jandu tsawao, wallahi joka watuwadabu wajewili. Jodo puwa wandu sheo, sha upuwa sheo tsinjima. Hantuka haini mlugena embabe ya. Wa alaikum salam raika. Wa alaikum salam raika. Wa alaikum salam marimagi. Partagez le direct s'il vous plaît. Gamanzoni vous ma partage na partage mjia yabo gamni suivez o haini ulo yabo ni suivez na partage wa alaikum salam hasanati madi adam yo tujo partage na tsola wa haruma ye message hang haukaya ngamanzo yenu ujonjia ya partage comme quoi haini mwanadamu ikao ulio hau wakoukaya ngwajori dunga yo tujo partage na kite haukaga ranzuandu wa partage wa alaikum salam no Yusuf. Oui, Papou Ali, n'am partage les messages au Kaya, des sujets allés, des très importants, des sujets qu'on a des pièces très importants, Chaïnung très important, n'am partage s'il vous plaît, n'am partage s'il vous plaît, M'sibaki yabom kama poupée, yabon joba yo insulte, yoti insulte, t'es là, tu me suis, 1 heure de taille à message, partage wandon si pia wanji wadunge. C'est ça. Chamrugu jo kansi ya ishie, tu veux m'écouter. Ça se pourrait que tu es content. Partage. Wandum pia wanjie. Le dimanche. Watukufu wa jamalif. Mwenyezi Mungu nari nike joka na heri. Yari jeli heri na baraka almazi famizahar. Yari puwe neshari. Shahua nadamu wapeo. Nana wanadamu ikao. Waliku salasi de la République. Nana wanadamu ikao. Wajihansi kia zao pasheo. Subhanallah. Hani mlu ya fikiri le kaburi lahahe. Nano bani komru ya joka ulala. Aukase qui est pur, gardu wazo ya ukaya upasheo tsinjema, upatsamraibu tsinjema, ujikaza tsinjema, ujonesa tsinjema. Sonsi pia on va laisser ce bas monde. Harikana nadamu wenji na wenji wakana maana, wale bonjour zarna, Mwenyezi Mungu watamani, gabu wanadamu waringawe duniani wa iradikani ya hao, ugabu wakana valeri, wakana mali, wakana tout ce qu'il faut ongwa odahu maskini owajikazao. Maskini owajikazao. Arrête de dire que journal intime. N'importe quoi. M'jo bloqué bonasem. Quel journal intime? Quel journal intime?
Mwenyezi Mungu anaponesha alaikum salam mila. Hauka rane janjarma ze message. Oui Ben bonjour. L'Ukaya on est dans Mwenji, Watsoujoua ya Ukaya, on est venu. Wallahi, on va laisser ce bas monde. On est là, sûr et certain, on va partir. Wa alaikum salam zura, wa alaikum salam mamakati. Haukaya, garjo wana zinji hekador joka huenda. Hasadu wana da mwarenge dunia inu wajikazao. Gaba joka ubaki mapicha mai harme dunia inu, hawana da mwikao, sûr et certain, on va quitter ce bas monde. Hani mdugena tarehi ya joka uihansi. Hauya ihansi yo. Di watu wadabu nuwaheze komplo. Nuwakreu histoire uambe ili hautlambalbala hautoza wadabu. Watukufu wa jamalifu gamina sujet rar. Sujet rar. Timbili nrar. Haukaima nazlu nrar za sujet ngizo zinji. Butura badingo wambo kazi tu change. Wallahi mwenye changement mnyezi mungu shatsidani. Wifahia. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam mama Anya. Wallahi gamjordina bitsana mwenye utukufu Mwenyezi Mungu alaikum salam ila Stade Yusuf haukaya yekamru yambilo yowelewa wenji warado njema to shukuria wenji wafanywa njema to himidia yabungar amino kaya wa ummati wa mtume wa mziro nana mtume harombiladu hasonsi pia ililiki wanadamu rujodungani dasna ndambe won wenji wa hanyu nyudi waza njema marendo winji wa hanyu nyika mwelo wazo ikao dolambao. Shaizo njukanza mabienya ukaya. Haini mdugena le kabori laha. Mitsimro ujaba ni nvumbo famiza wangu. Haa nvumbo mijia wangu. Njojua ni kemje uli mtabasamu. Jawandu maduhazi walo maaje. Plus que moi. Walo wandu maduhazi hanami. Watu ushinda wazingara zihanyo. Zaha shebazi hao uje watu zi wangu wadabu. Njojua mimanashi wao nke mtufu wadabu. Haukaya njojua njikaze. Njajoli ya mbamru, mitsidoli ya mru, mitsido wazamru, wa muhimu mu respekte mru. Njojua nke mtufu adabu, ndo safihi na upasheo. Izo mimikaji. Shaze suje zirandeshi hauzijiriyo. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Na mbilo haina usiku. Nelezo haina usiku. La plupart nashe wanja sungwabaga mna parsalite banswabe zao. Wato ujwa kaba nuzija ya suje ngizo zinji. Izo na mbilo zija ya shehitwa. Mwenyezi Mungu guni preserve, guni protege, sheka ubidi, shehitwa shahangu kisheshititi, rahane zihadi sikao, na mbilozo, nane confiance ni kwaozo, nuwajaza hangu, nuwanasho hangu, nane mabani hangu, nuwahu hangu, harmeti ya Faransa. Boum DJ Sai, longue vie à toi mon frère. Shehitwa shahangu kisheshititi. Ze histoire ngizo zinji. Ze problème ngizo zinji. We Mwenyezi Mungu wae do ni conserve. Sha ne taufiki Mwenyezi Mungu yani kwa nasho hangu walo Faransa haunti pia wishadia wi okada Mwenyezi Mungu jalla wa inz wa alaikum salam anya Muhammad hanikuwa zazi walo Faransa nuwanasho hangu nane communauté kamili confiance sur maturam encore joya ukaya c'est quelqu'un qui est vraiment qui garde tout dans son cœur. Il parle mais il dénonce même pas le nom de quelqu'un. Wallahi gam aminika winji wa hanyu njo ani kabati mzaze ya jomonani ya beguma bioni haukangu jokaya ça va tout partir hosomwa komoro wa Jose Jua. Ze sujet ngizonra. Ye sujet ya mwando oyimbaba wankabu ya lula manamshe. Manamshe ikawa nshio pari. Walo mnamwana abu Mongol. Ye mnamwana ngena 23 ans. E karamba mwana Mongol. Uoma na mmade. Oyimbaba wankabu hanenge mnamwana ola hamitsa nge mziro mzazahe mwana hadaza na we mwana ulo mmade ulo Mongol. Butula kijabili uzambe garizamba umdojo uchafu mufanya ho. Garizamba umdojo wa uchafu mufanya onyuwa baba mlohunu manga. Ikawo nga mjikontoma granotablu mapuharma mjikaza kanyondo mabangweni nga mpauma. Vahe mzadzwe kaja unakawa iti mbaba. Inu shetwani
shahasi yabo ngwanzao mru wamloze mwana mongoli wola komkwa hudiwa zeke serikali ya Faransa kwa jo jetone oyi mwana mongoli ikawa ulo mwade ukontrolewa de mwamnika mrumme de yamira gwanzo hari wamumbize na mru wazibaye wamumbize na mru wazibaye gamjo mwana mapapa Nasrini ya ukamiti do jushi na change za ngozaho wa Komori aukaya mkomori baike hurengeze maliza haini mrugo mparo wa mnika 20 euro au 30 euro watujua hamba wa mjufumo na walangu ufanyo ha sababu ya Mungu watujua hamba ula juha muo harengeze maliza hai gaba usiku mwanamshi wikaniji hanifanya messenger haniveshia message invitation messenger direct timjibu hanambia ngwanzo mbahindu timnika na bo mwanamshe mumrani mubashe katsaba mitimji doka kajana conversation haniveshia message hanabage na problemu timreglem na problemu hendambia wanzana hukaya tunamulla jindu timra desile balanje mwambia nula kaja changer au kamira ngo komola tanje huno wanro ni juhede ya hangu je suis un guerrier je suis un homme shatsi ya naro njema si ya naro da yakambia wanzana hekale jindu nilla fala tahinde Faransa o ambango nzumba hino sohunika latimru ufike hanikase wanzana wanambia komkwa handre de cinema batimsaidia gamjo harmo message ya mbaba ikawo ya renge mwana hahe ya mwana wakabu ya mla mzaza bae hanywa gwanzwa renge mwana ula wa mumbize na mnu. Deuxième message shababi ulom silunu ufanyo hazi mrumshahe ya mlola dianike mrumshe diamnike shababi woi makertasi ahentize mrumshahe ya karti bleu hahe yom silunu ndi afanya hazi hendi hafanya hazi hasizahe et carte bleue à peu près ibidi ikani dans le 10 000 euros et shababi hosi ha genre carte bleue ketina atahindu et shababi harongoa haunduka bale mapesa. Merci beaucoup la seule haunduka bale mapesa yemzade hayarumia finalement ye mwanamne yarumilwe mapesa hapare shababi hamwambia ya ukaya hulola e mwanamshe woshauti wa hao haukaya uongi ofarudu ya lolo ni mru mjini ola mwanamshi ya lolo ya zaya ni mru mjini wamana hajajwa mwanamme mjini hunu Marseille hamlola e mwanamme mjini ikajaza dena eshe mwanamshi afanya patisi nae eshababi hangu zekirtasi hayo msiruni ilienda fanya hazi hahanse mru mshe hunu horejei mru mshe harumie mapesa onti pia ola mwanamme yarumiliwa di ya kaupare shababi ya mwambi ya ukaya utidure ya baba uti mru mshe wa hao iyo farudhi ya lola ni mru mjini mwanamshe wa ihadi wa zaka lola ni mru mjini hao hamtimbeza msana Firauna hahunge makirtasi endezahe hamrentizawana hajarege shababi ikao hamlola ikao bidia zae yabo mrungu yole okaya hatli yaplo ili atujuza dene shababi woi ezajir de okaya shababi haja yatsahema pesa ola hamwambia ani kajangunde mapesa mrumshani somrongo zanai ola mwanamme hampara hakamkonfirmea ya ukaya yemalio sirumia da hiyo juha wende zao be mwana mshongu jololo ni mrumo mjini finalement hahundu kaula de mzada ayola de moto yalo de nae ikawa chapao na wo moto ulona makirtasi ulona nationalité sharia wa magari gudongonde renga mzade yola harede shababi wei cinema e shababi wei Nyezi Mungu jomni karonku shaga jojerongoze mazababi kao mrantu wanwa shahanyu muhiale junga mfanyo hazi wikanosh na fanyo longo hajojua ya kamru mshaharu ma problemu shahauno kemru msheha mwanza haukamnika kirtasi shema na kaujahinga ya elezo sikitifuwa. Troisième message kanga juja jeliambe ya fundi ikao usongo fanya video za uchafu na mafoto ya uchafu yobeshe ya mwanamshe mwamba yazie ye fundi katukili yazia finalement mrumahe haya Paris eke mrumewe haka mwanadamu wapeu joka hapo fundi wesheo hata bazaze video en tout cas mi haniveshe yazo garjwa maze message gamjo ukanti mduhamba uyihwamba nrongoza wangu ebanu bomajindu makariboshi eske ti parojo mohanyu ti mabiani na mnambie zo problemu zanyu
Est-ce que tu parles par mrunziani? Mouparwa, tifarilwa, miutsuja, ze sujet, c'est pas n'importe sujet. Tirenge, rihadisi, titunduze de côté, gwakatwe tirongowa. J'ai jamais allé quelque part, nambaukaya namnambie zelongo zahanyu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jedika wenjwamba ukaya, gamina wa unko utsungua, gamina wa unso utsungua. Gamina wa unkwanza na bezi suje zao, gamina unkwanza na benjehe na partialité. Gado harmaze suje. Garinjao mbabi hosoma ifundi woyi. Wa ifundi kao ya ujikaza. Geharmo mji wa Marseille. Ikao ye mjewili, ntu detaye mtijo mjua. Ikao mjewili, vantara mrumduhazi. Ujikazo. Ikati kamjewili jukati tuza wanadamu wenji adabu. Wallah. Jukati tuza wanadamu wenji adabu. Jukati kamtova adabu jua tova adabu. Jukati kamtabasamu jua tabasamu. Na nyemi janyu nyoti pia nga salmenti ya farante komori kamili. Winjwa lo harma rezo sosio. Gamjo hunda mdu. Weye kalemewa. Hama numide mdu lo harma rezo sosio wa miche. Hama numide mdu mkofanya video wa miche. Shanga mona wanadamu wenji. Haina usiku wafanya video. Buma kulimba. Nika mundu ndugo za wa adresse metiram. Mais ça va, pas de souci. Bonjour tipita. Yefundi woi gena mnashoni uko mdunga wakati zedarasa za hai. Gufukuruka haini mliyadunga mdu harma darasa. Masha Allah fundi. Mnyezi muna utukuzebo fundi. Vale mnashono la hafu hende. Wahia wanadamu walo bizarre. Vanumlu ya uliwani manamshe. C'est pas question que manamsho langu hanzo. Oui, bonjour tipita mweba. Vanou manam Shohama, bonjour, c'est pas une question quand vous ressentez quelque chose. Benjaro Zaïl, Gamjono Nahin. Gamdongo Jiona. Ivanou manameyo Jiona. Atabo Gamdongo Jiona. Ivanou Jiona Namnaji. Je vais savoir. Terminer ta phrase. Wambehelinko Jiona. Yoko Jiona Mrumshi. Aukadi ya mérite ya Jione baada mrumsha na valeur. Jamais mjojona na hin. Termine ta phrase. Hata mitido huo na armaze commentaire za hangu. Mais vas-y terminer ta phrase. Nous on emna phrase wa ya jena ni hu bloqué, c'est tout. Si tu as quelque chose à faire, tu vas venir. Tu me chas demande kujani renga. Ah ok, abon jarambu wa benja Rosaïl. Njarambo a désolé mon frère. Njarambo quand il demande. Gamjutsaï demande ni rengem kanaberak. Watukufu yefundi woi habeshie mwanamshe woi. Da woi mwanamshe ukom mdunga. Ukom sutene. Shati mwabiane. Haini manadamu manzaro hombi wa upeurambo kefundi woi yemwi. Umdunga o. Hau jibi wao. Hamakalima mai. Hau makalima mema. Ya demuma ke mnyezi mgujobulia. Ya hubenuli. Hasi abwabeshe mwanamsho atuwe video za uchafu. Hambeshia mafoto ya uchafu. Ikao hayafanya hayabe mwanamsho mabia usinibeshe baga mina mrumme. Zia. Efindoi hazidi jusqu'à maintenant gamina harma video za timizi mfukare za hae. Nguji hozo zo solazo nsipia. Na nguji hisi hizo. Gukomeyo hata hahisa. Habeshe mwanamsho woi. Emrumahe haziparisa. Gabo problemo somo emaname ne mrum shahe haukaya emanamshe tidiaonese gajabie mrumahe kajaleze mrumahe she mrumme hahelele telefona he mrumshe harenge telefona he mrumshe haonoze video zila hahelela ze video hasia bohanelea zo zontipia habaturam rongoze fundwa yazie haukaya njoju anibesho na demu wapeu wampublie hauni mbenue shabo turan sina ujua ni mpatsa yingu. Changamanzo mrongoze. Yefundi njampara parce que j'ai pas besoin de l'appeler. J'ai pas besoin. Tu n'as besoin de me parler. J'ai pas envie. Changamjubani ni mrongoze na nusu ya mafundi. Ikanga bosuku na parufanya message ya fundi. Ya kanzida zunguwe mwanamsho hatu. Hambie mwanamsho katendo dahoni.
ye mwanamshe hende yatawaze ya jakensi ya zungulo haja hundu ya fundi oui uchamfasyon mwangu atu mzitlani papa Nasser wende uniparle animenyele directeur là-dessus c'est qui allô Goni par appel privé, s'il vous plaît. Kutsurongo, il est unimenyele direct. Gabo fundi, ya parole ya kanza zungo manam shahatu. Hendo da honi yesu je yoti yamba banu. Banda hendo da honi habia manam shende atawaze. E manam shi hatawaza ngujweje akensi, haja hunre fundi hatsua. Havakili wote ngojikomeyo hambie mwanamsha ukaya nso ukensi bana mwanamsha baje haba nso uketsi arme baje mwanamsha ba écoute si uparaje unizunguwe unabane dina tawaze si tawaza si jangu jo utoze ngo uketsi ça veut dire quoi iyo sujet na yamba bana il faut ndore mlancer un message alhamdulillah mgarjomba mnyezi Mungu kahazia woi yefundi woi fundi ya kontenye juma bya mafoto ya hawazi na video za hawazi ikawa abasari zamba ye mwanamshe gumano dene mrumahe ukakajabie mrumahe kajabie mrumahe she mrume haoneze video badala telefone mrumshahe haoneze video yabwe mrume ngena fikira ukabale mrumshenge content sha haone conversation ke mrumshe kumabio utidoni besha kwa madizo bagami na mrume bofuzia izo devane mrume akauli okaya mrumshahe kajaka d'accord she mrume akanza pourquoi watunambia mimrumao atunambia mimrumao zerongozi ya mwanamshamba ukaya njajo sputa ukaya njaka hanza ili uje watake fundi we hambehe yaba sana zijwa timatake gazuri mabye ninyi mafundi ikawinjwa hanyu gamjona una notion gamhoba numonika wangu falsafa na udola umuwangu na udodi ya wangu na boga ganina nziambi ikao gamfanyo darasa mriola uliwa salamu alaikum mrukutsongo na ukaya vanu oi hafuhami mrumsha ya ujua hulaulia hahunika surur haware ya salam ya kifadha ya nabalaka ture santenrongo guhulauli tanke ufundi alhamdulillahi karja umbwa sana rajina alike mafundi wa tovadabu mafundi wa jewil wa udopo wangu sheo karja umbwa alike wangu wa upua mafundi sheo rudopo mafundi ruani urwatsoza dabu shanga jokaya wandu tsawa wajoka pre kazi hundu jaturamu hauzi hundu jafundi wangu funsadi mami Jibril wajo heya banu hata ze video wajo zitowa yedemana mimi niko utura nombe ukaya wallahi na Mwenyezi Mungu sitore manadamu jokana erori hauyaona erori ya hangu hauyaona uchafu hangu hauyajona foto la hangu haukanga minaze prokoso ikado nrenga gamjodi sina nombe bofundi wewe laani zia parce que huzifanya wei shasure certain gufanya wenji huzifanya wei shabongo zifanya wenji Joka wafundi wadini ye intimité ya hongyo très important zia robeha ze video za hawazi hosomo anasho hatu zia baurisa et madame shawe jusqu'à maintenant emrumahe katina confiance daiki haone conversation ya ukaya emrumshahe kajaka d'accord emrumshahe kajaka content gwambie fundi kazia shemrume ngono ya ukaya pourquoi watsun bloqué si tu lui en as dans ko tuze mafundi adabu si tu wanada mulkofu bwa mazina ya wandu si tu wanada mulkofu bwa miji ya wandu shasi wana nezembizi change shasi sawane mavayu wanada mwikao watsuna hata ubinadamu hauanzao ili kangwa rongo wao mlia fedhehi ya tsune ya de sepa mon truc ya bobo fundi nsuka uhubile mbavyo nuhambi ukaya ria Mwenyezi Mungu ba uhundu bahati ye mwanamme wei hajojua ya hubalance sha Mwenyezi Mungu hamnika imani he mafoto wazingara hata wajihisiza ne mafoto ya ze video wajizingara hata wajihisiza na video wahima mafoto walala wapendwa za suraya gawe sawa ne wanadamu ni wanawashe wala hitima wakufanya ze video za uchamfu weelea o wanawashe o wanaume wa balance wabokaye mtido pendwa za sura zahani hajoka hambloke wi Ibrahim Said
T'as raison. Ils ont des mrumma ya hamba fundi hamandoi, ya ubesha mafoto ya hawaz, ya ubesha video za hawaz. Pourquoi Watson bloque? Pourquoi Watson bloque? Jusqu'à maintenant, écoute plus en difficulté. Ya mrumme ngujweke mrumshahe, katina ngwaka akawambie fundi yazi. Ambie fundi arrête. Chez mrumme ngiharma problème, pourquoi Watson bloque? Vidéo icon, vraiment c'est dégueulasse. Vidéo icon, c'est vraiment dégueulasse. Mrugu on le courage. Je vois pas le courage zambu zingara. Ya kejuma ukome ya hata mri éjaculé. Comme ça. Quel courage de montrer ton visage. Kutsuria. Y'a personnalité ya. Kutsuria. Wana de mwati chohulan. Ngofanyo ye vidéo. Pourquoi tu montres le visage? Yo de banu kushaganona shahangu. Manam shi uhadalo. Nimru hambangu hanzo nere vidéo ya uchanfu. Pourquoi tu montres le visage? Ça zuni e fundiwe hakawea ma photo ya izesura zahai. Hakawea ma photo. Ya e Burundi hakaujikomea. Hata yohisa hakaujiheza za sura zonsi pia. Mwenyezi Mungu narinike mwiso mwema. Shawallah. Yekati sana wanadamu tsika sana wanadamu tsawao juke fundu hasa salisi walangu hale haukaya njaba wa roho za wanadamu ndwajina hani mlugana lebumbu lahe ne roho ya hahe mitimru wa upua mrushewa mitimru au safihimru shaudo hambe makalima ukaya ria Mwenyezi Mungu udungezo ukao ufanya o rilenge makalima yao shazo tabia ulonizo ekango zifanya mwanamshi wasaya ria Mwenyezi Mungu be mwanamme woi hashidi hawana ne roho kajangaze video ya zipiblie shahanere yazo mitiramu ili nuhambe ya ukaya zia ba c'est pas bien, c'est pas normal. Fundi amadawe wanadamu wa hudungao uno wandu wa hudungao gorengo udufanya video za uchanfuere mnashioni ko kusuiva mwazi darasa. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike mwiso mwema. Salut mon frère Plazo Saidi le grand. Mwenyezi Mungu narinike mwiso mwema. Ajalie mafundo wa jina wadojo ukaya sitara muhimu hopula na sheuti njema hodezana tsinjema wande wasoma wabangwa juwao wande wasoma waishia le kalima la man satara musliman satara Allah yawm al-qiyama okwa shindi wari li rumia. Subhanallah. Wande wasoma wambao kaya al-muslim akhulul muslim mruislam wanya mruislam okwa jurumia li kalimalu shohanza wa hewa safi. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yarinike mwiso mwema. Mituramu na tusoma omsohafu ni ujua ufasiri. Mituramu na tusoma yezio ya baga mzijo fasiri. Mituramu ikao na tuhenda warabu nede na soma zio na Qur'ani na haja. Gamshido tumabia nuka c'est pas normal hofedhe hilana hopula na sheo hotula na zenguo yotsi njema. Ni mafundi gamzifanya minatuzi soma gamjobani timwambia ni bamba ula mjinga mimjinga minatusoma naona ukamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekado pa wandu sheo yekado fedhehi wandu romwambia ni ngamona ya ukaya ya bori la taidi rabada garmambia ni Mwenyezi Mungu jumsamihini haukawinju hanyu mlihitima kamtushida mapreserve zungu zanyu ni mafundi shaga mtongo uzitoa mwere ya hariga mwere yao wanazionwa mdungao ni harma darasa mduwa zao ya ukaya. Wallahi gamjo utombe harma wanadamu mamesha wampiblie ni hata nyinyi mtuheze nguo ranireze fami za hanyu gamjo njiandani sheka ipasa mimi njeni mvumbueni jamais jelikanyu johamba wei vanwei de kadhi vanwei de mufti loko wei de mufti ulo Marseille ulo Faransa. Je suis pas mufti, je suis un homme jeune compatriote comorien qui lutte de toutes les mal qui se passent ici en France, même au Comores. Mwenyezi Mungu alipone shari shahan gamjodo njia rohombi sha na muhimide Mwenyezi Mungu heko fiase nikiwao baada nja paro to wasiri yamru wanruwa jwa kawe mru kadha ya uvumbulo. Izo njo kwanza nuhambiye mwanama mtukofu waonese roho kuu ya ha ne confiance ya ha waona fundi hamandoi ya beshemru mshaho mafoto na video za uchanfu. Mwenyezi Mungu hahunika imani hahunika utukofu. Boom nizari mlagonzi haunika utukofu
hono ya ukaya kutumpiblie masha Allah Mwenyezi Mungu na honjeze iman haukaya nusu ya mafundi yefundi wawaye kaja jona nziro ho piblie ze video hizo kaza manyanya daibo bomrohangu Mwenyezi Mungu na hutukuze ya hunike rohonku haukawonesa ubinadamu na unanya kaweti mru ujoka upua mrusheo sha ngio oblige ye message ya beshe wao yaone ukaya c'est pas normal dildit sena rambie e mwanamshe ya ukaya haina wakati kao ujuenda hata upansa wana evenement wa helinu wanti mafundo kabidi wa garde shanu mafundo kabidi wa bloke haukaya fundi kado tuwezungo zahe wala fundi kado jikome hata yohisa ya beshe mlikao harim nasioni ya tomjua sham nasioni ulona mrumme wanasho hangu na mjipreserve mdo jiprotege haukabo mwanamshe wewe mane kuplia ho ilo en danger d'abord se mrumaho watu ambie mrumaho watu leze mrumaho shaw ohala watu bloke fundi woi shaw rantse fundi dogo dunga zidarasa zahe ne fundi ya jaya bo yabeha ezungo zahe ya horia video zaki dégueulasse zaki ududusa zaki uchafu comme quoi Ahmed Mbayo valardo hamba ani ye jam Tanzania yo ududusa yo ulisa sha mhiso en public inombeno wo uravisa na mlie Mwenyezi Mungu subhanallah watukufu ngari jawharma ye sujet ya vili ye sujet ya vili ngari jawhosunma ye mbaba oye mbaba ikao ya puharma mjimu huko ujikaza oye mbaba ya lula mrumshe wazayawana wanahahe waluwahu wafanyo hazi gabo ulo arme gabo ya lo infirmier ye mbaba wei hajaha lula mwanamshe ikao ye mwanamshe woi ngena mnamana mongol gena wane mwanamshe woi she mwanahahe ye mhuu na mwanamshe ye mongol gena dans le 22 ans 23 ans yembaba wa ujikazo wa mjimu ukahaparma mjimu kajaona mrumshi wa bidia mrenge na abo pari ngabo ema kaseti ngabo wahuzao ngabo walo harmaze arre de bus ngabo harmaze quartier spécial wako huza wanawashi wa jeni de qualité et de qualité yembaba wa kajaona mwana wa bidia renge alale naye itsoti dem na mongoli mwana wa hemrumshai salam buje sofi kajaona mwana ya bidi ya mrenge ya mle itsoti de mwana enjikapa mwana ulo mongol hamrenge hamli hamrenge hamita ye fami ye mrumshe banda hazijua habai hanyo wa alaikum salam longur ali gwanzo watahemru wa mumbize ne mnamwa naola komkuwa ye mwana kajamitiwa ye mwana mongoli ye ani yotsimbi homdurenga mana ulo mongoli wanduwa mnike mrumme ya zanama ne mnamana waja sitiri mzaza hahe maudu shahunu faransa serari mongoli ya kololo si wakomani si uhatsuka ya mwana ulo mwade irewe woka lolo na yoi joka njema mwana ulo irewe ya lolo ya mbiziwa namru ya zaye ye mwana ya jumza ya maudu ya jia joka ye mzaza hangu ya irewe na ni manze we mzaza hangu ya mongoli na ni manze yoyo njema sha izo hunumanga ye kazi fanyishi ya wandu poursuivielwa ula mbaba ola we mbaba uko ujikaza we mbaba harua wadanamila we mzeye ikao wa mabangwe kajahunda le courage bonjour madinaima ya huenda ya tsahe mwana à l'extérieur au ya tsahe wana washwalo à l'extérieur wakati gao ya beaucoup de femmes gabo wana washe wenji gabo wazade wenji wa heze kabila des tunisiennes des algériennes des marocaines même des sénégalaises même des ivoiriennes même des françaises même des anglaises ngwa uhunu ngwa huzao bon, Wendo, désolé, bah, Gamou bloqué. Alors, Othman, je te bloque. Désolé, tu peux aller en affaire, mais je te bloque, mon frère. Va là-bas. N'importe quoi. Makababo amanda wano ole watso yele obinada mwatso le okaya. Zelu azilonda ngarwano ni zori wane ni zori pour que ça change. Chagani aboga madame rende ni dem disantoma visé. Dit symptômes avisés, comme son yoka, vaut mieux qu'on lutte tout le mal qui se passe ici en France. Chabad a nigné de Wacham, Fougamanza et Dizitsamba.
Ola mbaba ola hasiabo hende harenge ye mwana wankabwa hai ulona 22 ans ikao ye mongol ye made hamlizio ye mzade nge mziro ye mwana nge mziro. Nsidi wazekati fanya message ya pas longtemps gasina 4 mois ya mbaba ya zaya mwana ulo autisme ye mwana autisti ola ye mbaba ya mzaya hamita hajua pashia hende komo harma mashughuli baada hasara mbake mwana gemziro mzazi hadide mrumahe ya rejei gamoshila nyoti pia ye mrumme habaki hula baada deja hasa hajua shaitando yafanya ola mzazi hajua ukaya ye mrumahe dia mitse mwana he ya mzaya na wo mwana ulo autisti na nyinga mjuka mwana ulo autisti wo mwana ulo trouble y'esprit ye mémoire ye kaka tranquille wo mwana mwade rambe sujet inuvanu gamoshila nyoti pia ye mbaba haka komori ye mrumshi hampara hamwambia nso haukaya hufanya shaitando chansi na ushida na sume mwana wa miche vaut mieux que tu viens olambaba haraya olambaba kaja décidé olambaba kajaja jusqu'à maintenant mbaba ngekomor. C'est en 2022 rambi hadisiyo jusqu'à maintenant olambaba ngekomor katsukiri haja ola mwana autiste abasar zambao hazaya ola mzazi angalia mrulo autiste ulo haruma tambu ulo haruma trouble ya tsoshina ya baki mzazi ya kanza ya pare mbaba bade mwana game zero na wo mwana msheka ulo autiste rizirongo abana 2022 rizamba gamoshila nyoti pia hende hata mzazi habie mlume ukaya nso besa zibiri ne uje unisaidie ye mlume kajaja hata wabaki komori izo pia nga mjoka ya ngabo hata wababa walo wana hawa wazaya ngwa walao yabo yoti bizar kambaba wankabu hali emwana wahahe wankabu au kanyu meni banunga bo hadisi ya jiri komori même pas 2 semaines ya mbaba ya renge mwana hahe ya mla ya mita timbaba hahe ya mzaya ya lula mzazi hamita ye mwana hafu ya palonta mnyezi muna mreheme mwana mshiku izo tabia zijili yoranguhula hata hunu shango jo una makali boshi ya wakomor no c'est impossible mbaba yarenge mwanahe yale oyi mbaba yarenge mwanahe autisti ya mla ya mita gando la fanye 2 ans nge komori katsukiri ya haja emrumshi hamfara ya temwana has na mwana autisti ya sahazaya yabonga jokabo yeda ula faransa wa wabu wa ze griffe kwa tsamba woy yembaba katsukiri ya jarma territoire France pasongo jareteo gera mewo yarenga mwana mongoli kawo idealo le mzaze woy ce qui est pire c'est quoi yemzaze woy hazidi horohoni comme quoi gwanzwara ngema na mongoli ola mumbize na mru rahaze jafutia nai ye fami wajua ziwatabisha ye mwana mmahahe hazamba hazirongoa ye mwana meyatsaho yajia mlole hashemezamba no tina ujwa nrenge e ajaliyo ni kingie baiken tina kirtasi njonlole mwana mongoli utsomwade nsujujwa uresante ni sentiment wala mahaba nsuhuja ye hadisi saifuchia ye fami ngwa ona fikira wanza wabehe na mwana mshewe ikomor ye mwana mongolo we ngwanzo abe wa komor haukaya ya hunu ngio oblige ngwajo poursuivewa hunu ngio oblige ngwajo fungwa karanzo jorma bio ni nywa baba ikawo mjikazao haumazerezo haumjikazao homa bangweni na falsafa na makalima na wonga nyima incapable ya ushida mzingareze Burundi zanyu mzifunge senturi kakazijua hosonma wana wawade haumana wa eberge haumana wa hemrumshaha izo pia gamzifanya unga mtukwa bangaru mabiyaoni gajo mabiyani mdo sikitiha mdo tabia zeroho shaka na uzia haukanga amini haukaya nyoti pia gamona ubizar eske zinu gazi jirio mdiwa za ukati fanya video ya pas longtemps ya mbaba mzuani shababi mzuani ya lola mrumshe wazaya wana harenge mwana hahe wa 4 mzuani harenge mwana hahe 4 c'est que l'âge wo mwana ikao ani
weti mru wa ushida mru ya excite mru. Mwana wakati na weti mru wa ushida ya excite mru ya nane naye. Na kabuba na tso yulo mzuwa ni aringi mwanahe wakati na ya mwendelea. Yabiwa mahakama wa mtowa. Yema zimeji wafanya video wa zirongo wa wazamba harmaze rezo. Si heyaba ngutsi zamba ridemande ede mnamana we ya saidiwa. Yabobu majingu mtudu haba eski gabo mdojo sputari ke mwanahe ya lalene. Ni makasetu wana umemjudu hamba jao. Nide mzifanya. Haukaya mlihitima. Kamna parojo na ukaya sasfepa. Izo kazifanyishia. Gamjoja bomdo kontre tulamba gumabioni raili wanyi wo uchamfu mlonu wo yoto bia yahanyo gamanza orozamba mdo sikitiaze muo kaka manza mkubali jelika kakajoka gabwa na umeka walu majusti izo soti pia ngojo mla jivala no mtu amini wallahi no botira hamaka mtu jwa kwa mijini hadi gamzifanya wababa wanga walo harma mijini nyatsongoro nga wana watitu wa viole wababa wanga walo mijini nyatsongoro nga wana hao wa viole wajomba wanga walo mijini nyatsongoro wana na shaha wa viole izo gamzijocha gamanzo mzi mrenge mabrik myakarma ani mashishanyu mtishi romabiani kamtujibiwa gamjonji yankutsu na rohombi sha wallahi kanga minamu raini gaminamu ntina uparojozi ya romabiani mdo skiti ya zero ntina uparojozi ya romabiani moskiti ya zero Ponga fika nide majoparo mwabilo. Nide mjueleziwa. Nyuanduka uzi hanyo za hanyo mokasarma madango. Nyukati mdofumba za siri za hanyo. Winjua hanyo hatuanwasha hanyo mkula leda nyina uze position nyuza baharma madango. Winjua hanyo wanawasha mkula gamla leda nyina waharma madango nyuwa vumbua. Nide majoni kwa confiance. Yema natura muya aminili wao. Depuis 2018 que je suis là. Que nirongo wao. Kabati mwanadamu ya paro. Kabati mwanadamu ya paro hamba ukaye hadisi turamu ya yamba. Tiishi ya haivumbua Boulevard National. Hairongo wa Gamaze. Havumbua kada ukade mwenye suje kada. Jamais. Parce que hainizwe kauzo ujarosoni mangu. Zoba korohoni hangu. Zekazi la obonze. Et kazo la obonze. Joka depuis très longtemps. Tiba le hanyo. Tabla we mchanfu. Weja uwenda hata wa prepare wa komplo. Zawandika wanzo wajuani salise. Comme quoi gamdongo nga mwana mshe. Gamdongo drage mwana mshe. Rendaro mrema en groupe. Wawanrikao walemewa, wanzao na wabia nambaleza ni shahidi, wake mzima ya heye, ya ndefe ya parona ziungoza hangu, hauna parombali ya hodambaba hanu jamais de la vie. Jamais. Alafu gamji santo ma vexe. Gamji santo ma vise. Buwana umewa peu. Hauchafu mufanyao, buwadada wa peu, buwajomba wa peu, makansi juma ulo wana hanyu, haulo wana nasho hanyu, haulo wana ikadu mwalilo anwasha hao, karnamba ni nafasi, na mbeze luahi, ili tulamu ya fekabula, ili tulamu ya ngamie, o wakati njoka ula wawodo wakati mnyezi mga nanzishia, rekanga mfuma, rekanga mrema ni attack, tout ce qui va m'arriver, izo mnyezi mgude anzia, benga juma biankana mzio uchamfu, yebana weika jisina onto, ulona wana, wazaya wana, waloma arme, wasa waloma infirmier, tu as osé aller marier avec une femme qui a un enfant handicap, un enfant mongol, husubutu wada uregem na mwana mshola, humitsa, gamanzao mrume hari ya jia mlole. Gamanzao mrume hari ya mlole. Vala ba Felix, subhanallah. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu narnike muso mwema. Ekai pasar mwambieni zekweli mdosi kiti ya zemuo. Kabatu justan fanya hata. Kamtsun lisa. Kamtsun nusa. Nisho. Nefra. Je dis pour que ça change. Ya Allah. C'est lui seul. Ya Joshi l'a changé. Zenreka de Rizambao. Paturam. Je suis qui? Je suis personne. Nimru basi ikaunga manone zebi mzifanyao na uchafu mufanyao mtona hata mba hikma wa alaikum salam zangu Shaban Muhammad mtona hata mba hikma na mbabiswara mrasubuti hende dahoni hende harange mwana wa hemrumshahe hamheya hamli mwana ikao hulola mrumshe urenge mwana ulo mongoli ulo mwade umrende ziyo umle umtimbye kufuru ani gamoneka wo binadamu alafu mrumshe mzazi hamandawe Gonokaya wo mrume wabidu mwensi yabo. Mrume ya jarenga manaho mwade ulomo goli ya mrenga ya mbitsa kafa ya mitsa.
manzo munde namna mumnike mru ya mlole hau mumsise komori eska wo binadamu ewo mru mme alafu izo gamjo hura makaba watwanza rizambe be yudi bazi hao kwa na ujibi wa bahari yudi bazi hao yana tuf nyezi munaliki khatima njema eba ni umabioni nrongo ikao zijiri yo hunu he konfiansi ya huwa jaza hangu nuwanasho hangu usikunga mjwambi wanrabona beshade kamika tunduze de côté. C'est ça le problème. Banu hamangabu wanadamu ikao ngwaona magaya ho mashishioni wokwa jikanga mrongo mitule urongo parce que hunabia comme ça. Ntina urongo akauja unabia histoire, il faut le concerner. Yani nimpare uniken melo nimpare. Gamrudi tina reje imbabi. Nyimlone magaya ho mashishioni. Nyimlona eze busho ho mashishioni. Mituramu katsi parata milo hadisi mikakubali. Miu exige anambia ye histoire wala tidemu imuanze mwenye. Kuna uja unabibane mwana mshongo wanodoja unikubali. Kuna uja unabibanu mama wanodoja unikubali. De concerne mwenye sofi. Ika jahani parahane baze ngoza mumambie yeni ke numero he mwanadamu woyi. Yafanya shaitlendo alihunde solution en privé. Ye kaka jani kamika fanya message muhababo désolé. Sheka hanike message hanike numero mu pare manadamu. Rihunde solution en privé. Ridiscute fanya conférence. Sujet zinjinga riziregle en privé kazi sujabanu. E shiko usonga tijam public de kati paremru yamru. Une minute. De kati paremru, si paremru, yemru wa ye, mwanadamu wa ye, hende hata hanikeni mero hemdu na zoni mrongoze. Subhanallah. Une minute. Si pareil est concerné waye, yana lezi, yana biye. Et que concerné waye, hende hata game zero, game guguru, katwanza ya ilewe. Wallahi na Mwenyezi Mungu wodo wakati niko huja harma rezo sosio. Wodo wakati niko huja en public. Na wekati janiti mvumbu wa muma bia hata haelewa kanda ile urongoziwa. Izo ndizo ikao kamtuelewa. Izo ndizo ikao kamtuelewa. S'il vous plaît. Na rikiwana damu massage. Ridojo ukaya haini rifanya ugarenda unai. Hojaba ni nirongowe. Je parle normal. Je parle normal. Yode hedika o mituram. Haini rogoni fanya o. Nous fanya avec le cœur. Zino appelle msongo parandwa ni tsahao. C'est pour cela, désolé. Shawandu watsongo huja. Turamu gotsongo para hurongo mitule rongoa. Mais urongo kati pare concerné. Watukufu. Gasina deuxième sujet. Ika urbidi liambe. Gadju yambe wakatundwa jina. Haukaya. Gamtsongo para. Gamtsongo para. Gamina ma rendez-vous menji. Gamanzuniro le dimanche. Na we deuxième sujet. Yo ya shababi. Ikao. Yenda fanya hazi homsiruni. Ya haja. Ikao habale mapesa. Haka emrumsha hakane carte bleue. Hasiba la harenge harumili amrumo mjini hao. Emrume haja. Hajambi emrume ya ukaya.
désolé nikajahunda makalima ya hamba ola mwanamme arumilwe mapesa hakaupara ye shababi ye mrumme ya mabeukaya utisezamvu hubaki abo haukaya wongu jolola ni mrumo mjini yo de sujet ya raru ya kabidi jerambe banu chaga juamba autrefois parce que gamtsongo shabashiwa ataze apelizi coupe ye TikTok ze apelizi ndezazo watukufu Mwenyezi Mungu nanike hatima njema rambie ye mbaba wo yari ye Mwenyezi Mungu mdojo ya ukaye kati jabanuga mrongo mitudo renga verso ya mrumzima murenga verso ale deux personnes yeke mzima hani ignore handaishia wahinri bona mpara na muzisa yode wakati mimi turamu nko ujabanu tima biazi timfanye message tirongoa sha message zenji riziregleo en privé rihadisizio en privé kabati mwanadamu uko uzijua raili rundu solution izo wenji nyinyi kamwelewa nikamfikiri ya ukaya j'ai jamais venir là de parler au hasard. Je viens de parler avec le cœur quand j'ai les deux versions. Et quand gamina ze version zombili. Zahe mwanadamu arendwa zembi, na mwanadamu ya baharende zembi. Et ke mwanadamu timparaka jarenga. Et quand timparaka jarenga, timfanya message ka jarenga. Wabil semaine et deux semaines wakati nkuja tirongo. Alafu garma benuka ya mbaba hamada uri ya Mwenyezi Mungu. Horenga mwana, mongoli, mmade, uje umrende ziyo, umle, riya Mwenyezi Mungu, haukaya woti mwanadamu. Mzaze wewe, wallah, Mwenyezi Mungu gujo upinisi, hauka woti mzaze wa imani, woti mzaze wa roho, mzaze wa peu. Bomba na Felix, hauka huonesa upeu, huonesa rohombi, ya ukaya wemru wa ula haina mwana ujumbahatisha. Mzaze wewe dojo ukaya mwana wonge mziro. Vaut mieux uji débarrasser nembaba uo. Vaut mieux umfanye plainte le plus vite possible. Sinon la womzaze rembaba uo gamjuhenda zifungoni. Gamjuhenda mafungwa. Gamjojitla ma problème. Hauze message hangu. Duambia ye mzaze uwe. Ya ukaya deja wewe hurende ha phantom. Haukaya hutsawa ugarde mrumme. Ya renga mwana mwade. Irewe ya mle humhanso dani yabo. Olia umambia ukaya no huangamize mwana hangu. Garda umahakama. Shagwanzo mloze mru. E mwanada mwamba ukaya no. Subhanallah, c'est ça mon frère Idriss. Mwenyezi Mungu anapone shari. Shaho wazee haruwaparma miji mihu, miji ya kikabaila, miji kao ye mru wa mabangwe. Ta osé de violer une fille handicap. Urenge mwana handicap ulale naye. Umtsimbie kufuru. Na bonga wana ikao waluma médecine. Gaona wana ikao walu en armée. T'as pas honte? Subhanallah. Tampaka da watukofu. Garjo udunga ye sujet kao de la kanza djilembe okaji amtsongo paro appeli yodi aka occupé TikTok on parlera inshallah troisième jour karnauzia huanane zembi ilizi change gamjo hamba mwambe mrongo samba le stack kartuli ya mwanadamu huanane zembi garjo uzamba garjo wananizo boom.